Kublai People Borok Jimentimenta Hibawan Chpi Napo Government of Meghalaya Office of the Chief Engineering Water Resource Department Meghalaya Shillong. Kijing tip kilong kumni harum. Ka office jengka Chief Engineering Water Resource Department Meghalaya Shillong ka invite application namna kinu ki candidate ki bakwa pan apply. Ya kini ki post arteli post driver bat ki post chukidar. Napo jengka office jengka Chief Engineering Water Resource Shillong. Kani application kan kuda po jengka apply tarik jong benai me por san baje janmet dan tak itu ki candidate ki bakwa ban apply ki la ban visit di kani website http to meghalaya.waterresource.gov.in bakwa ban apply kisa la ruban like man visit po jong kate website ngan sabu kani website po jong ka description ke jonga bat pila ru ban check dala di taki post ke ban kong kade driver group C kategori kadai tangki UR mo kinambar jong post kadai tangki way bat ka qualification ki jong P kadai bala pass ke kelas A bat kum Europe ki ban don yaki valid driving license ki ban penyangki driving license ki jong P revive his skill level kadai ka jong siu hachi menai kelong arpundru arapo ajar ruspa aduka so prajar nyospa bat kum Europe ki way ki jong yo mo tek baar kadai chokidar group D kalau tangki way post berkedem taki UR kategori mo ka maximum qualification kadai bala pass ke kelas 6 bat ka jingsio hashi benai kadai level 1 bat kadai khanyo hajar sauspa aduka sab kuwe hajar bat plus berkiwi mo ki jingyo jumontoy temta ka age limit kadai ker plus name aduk lai pu ars name bat plus ka san name nam taki ST/SC kadai san ka plus san name ta kalong lai pu nyos name nam taki experience application should have at maximum 2 years experience nam taki tu ki application ki ba apply ki dan arts name experience lada phi tre po chokidar la driver kumju jaman yo la ta ka jongka certificate lada phim dan certificate kimla ban accept phi mo berkum juru kelas dit mo kadang position kelas dit kadai haka apply trik jong ume arjar pesan ka por san PM yang tu kalau bercakap nanti application without the experience certificate will not be accepted nanti tu di aplikan tu di bawah tab klaim ketuk experience certificate pimla ban apply mo kimla ban accept phi kunju application along with self attest copies of document to be submitted of the following address na bentak tu ki candidate ki ba apply ki deban biang ru ki dokumen ki jing pensisa ki jong phi ki dokumen pila man haban wan ra akte po Office of the Chief Engineering Water Resource Department Fruits Garden. Tang kini kijing penting ban ISP menta kenal berklik dan subscribe ban like ban share ke channel ke jonga kenal ban share lu ke pelok jong pi kenal makin tip la ki post ki like ki ngur kam ki jong ki. Ku bless you bon.